Ka Environment Committee jong kin bar thwa ka jala next ni kila hiar sha khatem uranium ka bodona South West Castles banwa jingtep ni pa ba nong chong snong ban yos ngo ye ka e ka baki pai ba ki don ban ong hadien bala bana ki kubor ba ka don ka jing orpa jong ki top set ye ki jabo uranium hadom misian ka te ka kanhun jong ki emali hapo ka jilam jong ba SK sun ku mucharman kilaimir jingmut ru bat ki pai ba ka langpi ban tip khambania shushu ye ka rukom im jong ki pai ba hawa ka ji ka thain ka bodon marjan bat ka snong bodon uranium upa im NCM yong sim ka himalang ren blapun pa ba ka kum ka jinglap ba ka jingsiam jong ku museum kate ka dong ka than lalap bakatang babu iki jakle runiam kala dep an pai nadu thousands nem menchua hendai nakadaw baduna kinong leit nang wan ha kate ga jaka umdan batip satya ayang hangni bangan kren tang ya gajing sisa bat nganam ong ba kalong ne komlong kata sasngap ndal akut gajing kren semua phaya isa lesi hapreng jong gajing kren kanam long ba kin semua kumbanga kerja kimdi man kerki leni kin semua banga persa hindi man kerki ap nakut gajing kren pinsa sangap hangta halon gajing ong mene ba kadon ga gajing lik jong katu ketang bostur ya katu kawis hapo nombak jenrin katu ketang ngitip baro gajing sisa kalong ba lalik ladu kham mensua lalu isau sam snem mensua tien rei dang menta dang don ba hikmat ba kibabun na ginong song hapo ka himalang rin para tu ketang ngimda lek ngimda wan ngimda yak dayeng siapa tu kajaka namar ba kajaka rep ru mdei kajaka tu yak inti jonggi babun ru mdei iwe argut e kita balik kwai kita balik skar kilak panjat nanti nak tu kajaka kumta kitra snong kitra hima mdar khamtip ba kadon kata kajing karak hanrei kaladon danduk mensua kumasau samsnem ladang amkala kabar kalong ba ladan mo ong neba dan jingta dan jingpang dan ba ong dan jingpang ngani thu ta ka jing sisa ngani thu tang ka bangai kendu ma we ne pedagi menteri jongi ba bel tical lindo ba bel tical tongni layap na du snem sausen sangsem ngam kenal bahasa ka snem yap kama yo ya ka jingpang blot kansa nanti ba baro hingi tip ya kata tang kita mengai keduk mengai itu. But iwe ilong kami ibang akit na langpa na langdilan mandi sesulong hapor bilik kapun dal poi sesulong akit hida kakali jonga dal poi sesulong kum na syangi upna ba ngayo kubor ba ikun ilaya upan kubor. But kidon segi kelung ibang ayu i dal lagi jong hikmat ba kajing jauh dut kajing pang boper Tendai kani pat kamut baong ba kadai na uranium ne kamdai na uranium ngamla baong kata. Namar ngamdai doktor, ngamdai ustaz pat bnia, handai ngakren tang ne kawang ayu i. Ti kita berlo ki penlong ki pendap yangi ki ba im hakane ka jaka ban im da gajing sir, da gajing tin. Kai ke benjal sai. Kai ke penlong yang kala sai gitu ni. Ladang ilong tang kun ni kabamut ngidan kepada gajing seir yala di banjak kipateng di bawah tibang tan na kadaw ba ngilong kibabi kibong tip babun na ginong song jungi kitu kibong ba mene kam kta lani kakta long tang masusgap ya gajing batailem jong kiwe we lagi nong ilang sen barang ne lo pen kenma biang sepang ko hering arja nyo ngaken mau tu Islam kibabun ki ofisar da kabuburong la lesil idon hang niru nagi department boper parna ka district administration jongka nongstoy hang tu kupor ki persang ban thep haga jingmut jongi bakam dan jingta kidan ngam keno ngamong baro ndri ka report jong ka pollution contribute ka jak ni klem yo jingtip bakalong kuno ten rei kan kun kajingnya tanya hapok ka public hearing hadir balap pensai lagi officer berkibar penyak jaga public hearing kila dan kajing persang ban penong ba kam dan jingta dia ndang hai pat ya katu ka klibat hak tu ski ba penong ka public hearing ngayu iba nadu ka sakmat hadu ka ban sakti nai ong ka di lele ki officer ki bawan na ki keleng nadu na sor selong nadu na nostal jiwan kit ki kali ka ka ba kim pendan kamar ka tang man sakmat ru na po no wa jenre
Tekata ka punlong yang ini ba ngidap da kajing stin ka kraw ba ngamtip giwe kisang balagi inem ya kata. Andre hang tu senam mangangai itu kajak khamat ba ki mau gi observe dan buram jungi ki wan kit tang kum sa khamat gon kit nang Shillong. Te mudur mapi ki ngamong tak panong sonong ki badan buram ki buan Shillong ki badong ni bakam lelai kat ba tang ka sa khamat ki wan Shillong. Andre mangibat ba imang nir mangidi ibang dakatu sinta kim. Langi ong kakta ru nyihapan imang nehi radang ong kam kakta nyihapan imang nehi. Te kita ki pelong ba naik nginumnya ba kawang ti iwe ba tongnya kerjaan tongnya persya. Andai tongnya pe nam ta kajing bah bat kajing sup jong kapateng. Nai daya luti ya kapateng benban. Kajing lalot kajing imenta, tani kajing kuak sup kajing imenta, kajing kuak jubor kajing imenta. Kabu penman yang kajing kangkolong pangilu tino ani ngikini no ya kai keba kikul jungi gede manyo adi ke bagi don kam mata kolong ba kibun kijing duna kathan jungi nado ke surok lenti ke sengkien nado ki ka hospital nado ka nado ka boarding kiba ni i dalam kijong kimat ba bon kisnong jungi hagi nigi hadu menta kidon kisnong kiba songdum kidon kisnong kiba song terkhong kidon kisnong ba song pada jingpang jistong ni tweet nanti ba kan ko komiti ru kan le ke ba kan long ka jing mentoy na ka ta jongi om na ka ta jong nur jong no lan ni tang na ka ta jong phi duat sung da ka burom andai bakan long lang jing mentoy na ka ta jongi bare bare le sibu Kinong ilam na kisang bahalang ba per kumkahan HYC FKGCP bat ka KSU kilpan pau tangka wi kesur bat kata ka long ba kitrang bat kwa ya ka roi ka par ha ka tai ka dong ka than rei kin persap be ya ka jingti uranium FGCP 11 kasus masnyo jikte pagdan gitu gilikich kilalet kibriu jungi kilalet hado hotspot hi hak ar par trip September bani poy spot akpor khatwei khatar buje bani lalap bakaladan sisa kata gilikich tingit scam bakini ki boro ikwa panong ipi sarkar ban kuntu ipi ba harkit hardang nagalyang jungi ka FGCP Southwest Kasis District kumjuro namta ka FGCP Central Body Broadway harkit hardang ya uranium tingitong bat bat ha ikwa development bat ikwa ba ka sarkar kan pelong lang kenya yang ipat ba kanung iya kene kelenti singkien katni jikhauro kharam perkhat mapi ipat ba kanu kan simpor pi pandai nang ni sikwi jaka lapidon kam menit sim dawai pidon kam ban ikinu nu jonan kam kijong pi kan simpor bhai pi te sarkar subhanai pelong lang kenyai pat ba ke development ke bagni snong kadai banyo nado kakot kekia kiletik singkien ki umbam ki umdi kumta terter ndrai tang nam tau don ni wiriam pelong lang kenyai no pat ba isgoba kata kami hap te nakentui pik pat ba korkhat ba nagalyang jungi kasang bat ki parodo persnam prasangi porokhat dalai ngathrai min om uranium bat ngenyai long kita ki mau junthot bat ngenam sa ngenyai long kita ki sya ban thari sarkar laga tumu ban penankam de kinu ki put bat nget skam bangen am aila de kita habangawan hangni Hakabadai di ke ngamdon da kana kono ka khubor pan ong pa kalong ne kamnong ngamnang pan ikren par sifang ka yurniam man ngamnang ka pule ka puthi pan ikren ja ka ngam tu tu tha rengajeng hane tang ko wai ka panta hakaba habangi pai teng ba social media YouTube channel kita CTV ngakung wai nolong lam ka snong ngadon ka di studio ka bakrau tang ka ko wai hakaba nyu I Neng bagi tingkat kubur bagi itu channel bah haki tinggi than jemi haki ni kisni labun sedang kita kibak hakun krempja kibak hadi kun madla pan kebangasnya diwe kalau bah lakren pensiar dor ini bawa diserang di poi benang hak baca ya kene kepang ngaron gitu dia kibak rau bah haki tinggi than jemi ni padon di bukun kita hadi gini kisni Enak kata kau, kita kikuar, kisah media, hak ini sentuh dengan kilang ban bapen dia untuk yang ini kilang senang harus bertahan. Tan kita kentin kibang, ngapan pah hak nekor. Ngatrai nanti perlu lupa nong yurniam ngatrai, hak ini siam dengan nyimpan gak bakum kita.
Dengan lupa bah, ada kisah kanu kecing kanu kabar berkapama, kiriu sempang, jing mulam, jing salam, ban yang kentu ini yang senang, ban keren yang jing salam ini dari pelat yang kita kubur, nama kalam ban kecing serdor, ya lagi yang kita ibadah plus 6, ibadah hak kita tanya, ibadah tahu jualnya. Nagriang jongi kisnong imdon ay ringi pediang sobha mangi berkisnong berkisnong iba marjan borong pediang sobha ya kani komiti ya kani kisni na kabenta banwan pensya ini halor kita radiation ni gibet kitan ngimtep ka ay kata meeting radiation henry shwa bangan sa shomo ng chuskoba ni nagasnong wagaji ni persya horkit hordang ni uranium bat ni kentu ya kani komiti bagi banwan lo chisnan ya kani kan uranium issue kenang bangin yo ano ya kasrok ka jingdan jo gani ka nam uranium kala pendulung ya ka development jo gani ka dong berkatan jo ni kumdang ya kentu ya gani ka meeting berbeda gani ka komiti baka di balai ai pan wanra ya ka development jo ya ka kisang dak ba penjak kerteng mo chisdan ya ka kerteng uranium ka tu pinayawan kumno kalong kasrok jini sanpos nam ka ata gani kasrok ngem yo srok tang na ka jingdan uranium Kunda kani ke komiti nga kentu mga berkirang ba silong yung silong kentu berkrong betat no yung uranium penjaya ke keteng uranium na drong mau thaba kumisiwa ni duro don gijing snukit kli naman ngayon kata kejingta jeng kata ka radiation naglang ingin snuk tu yun bendong kata gaban kata ngin sayo snew gijing bersyai jeng gerang bak ibawan ngadi kapor Ray kabang itip pangi snow shifting boro sikato kalong lada gadon gijing klelang baduta uranium ipat ba nang sunong jengin kan nang tai baya kapat gawa keji ki persya horkit hordang pan klong ta uranium namaki ong gadai gabi kaban sa sistem kaban sa yap ini kin sunong ngadon dang itai jing yetu ke bangi snow kum no syaf sunong balalai ku sunem tam kamu haduk kene klip mat Idang don gijing snow shifting kata berimat na gijing don jong utai uranium ila duno gi development ban penhai ke surat berpenisok na kisnong ba kisnong ba nanung stone shadow syaranikor imat namar wasuba pakan harlong gijing ti uranium ni kata ke surat kalau don gijing persya nomor kata kumulong we ni kino sensasyon gawa gijing ngar ngasnu persyan wa horkit hordang nginom yalaksu yang tak kamti uranium ngene gejeka nang mingin yo no ke development jengi ke surok ke bagian kumba kiwe senong kiyo. Karena kan kalau kita, lada kong normal, kan mestiwar try kalau normal, nak try isa, tapi kiwe kibadai ki expert, kibadai berkata radiation kesakran kata dari mana buat maki lane mana, in ong bakala lane karwet, lane normal, nak try syukuran mantap buat kibadai tambang keren sentimen. Nari kamdan kana nagapro. Batay papa ni nga kuna ngatan mo ni kan ditiar batho kanwa ya rate of radiation. Hage jing sia antau radiation ko kumbang ilek seki tu banta jang Jharkhand biki oi ni thawe ka tam 10 kilometer ade kata ngela ban yo tam na har physics. Dena sene sia Shillong se ini namno yo kam te kata kiba on bala normal nane kiba high level radiation Ani ko low resolution na ki yo kata abda ka githau pat gini percaya ni yo ko mi kran ni ke tam na sentiment na ka ti kwa jemi ang ko ti follow kata anong ti ni ngana mo nrai pate kunjuru ya kata om ba ka head ane ka rate of radiation yumla ko na kata me kam ko we ka ba ni la experience hak Nong kitau kini badan patu kapar balak flom atau keliuan tes sampel uranium bat ketugar ortang kaba niui lemba ki social media bat ketubar lu along ba niui baki klau kita ki sensar ki funding bera untuk padwa ki umdawar ki lo majulong ngimtip la kalong high na kalong low na kalong normal hati ni ki tindek ayo kibangi la ban yu I lengba jong ki social media hakaba we na ki samla don boram jong I scientist jong ka memoriang u Dr. Bramley W.B. Lengdo ula let yu kijak dalade hi hang thi
nombak jenren hakabadon itu ki tang ki bala stok yaitu urs lane ki waste product ngamtip de ula peniru da ka kenja jing thau ba ong ba kata ka level jong ka radiation ka lakiu palat hajar CPM de ong ru katom ka jing ong jong u ba kata ka long high level radiation kabala bu ka jingma ya ki jing im baro antap yu breu bat ya ki jing thau ka im ki beron ha ka tu ka jaka ti nga kan mau ba shisha ki don sibun ki jing pang ki ba khla ha ki ni ki jaka ki jongi kham tam ki khna ki phunglung ki badang ha po sisnam ki bon ba ki ba yak ha ki ni ki jaka ki jongi ki don ru sibun ki ba yo pang cancer ki ba yo pang ke leukemia bat kiwi ki jaching pang hakaba nyimkip kadena naka radiation jong uranium ne kadai na tabenta kanu kadau shushu sar nga snow ban pau ba ni ki briu ki bashong ko dam siap habang yo ya katai ka social media ba la om ba kala lik katu katang bat la mi ka radiation kabalong high level nila snow kumbalong la syong sir hagini disni ba ka ba nga pa ya ka sarkar mesaya ban pha da ki nu ki expert ki bom ki batei ki independent body ki ba umya sha yang ya no ru khnang ban lap ya ki ching sisa nang ba lada long high level radiation ka sarkar Meghalaya ru kadai ban penkuit no ya katu bat ka AMD ka UCL kadai ban don ka jingba kli ya kata ban lada kimtre ka sarkar jongi ka sarkar Meghalaya ka don ka hok ban APR wat sa ka International Atomic Energy Regulatory ru na ka banta ban penbor ya ki ban penkuit no ya kata ka jing ta jong ka radiation ya ki jing thau ka im ni sisa ngimpi bai ya kata ka krau kata uranium dan ne kalong kanu ka dur ni ngimpi ngre baro mi suya seping yo to uranium ni seping ikan mau to por badang wanti ne ibun gi briu ki yo pang ke ki thain bar son do di se baro ki khame yo pang ki yo te ya kata ka bale ka nu duru ni ngim la ban ong ngim la ban tip ka chong ka jing pai lem prasnong prathau ki marjan marpa ban lem bat phi ka sor saru rengi ngim lang ban oi ya kan ka ban ta baro tengah bere ban om tang ni tin ai ku le tu baro ka ka jing sha ya ka ka bang itip namar ka ka bang itip ni namla ban ong bang itip ba abang yuan ni kamdai bing yuan ban ga ka jing swa ba ong ni parsha ban ni lambaka harangi ni wang ni dak bang itip ki jisha ngi lab ki jisha bang ipang snow ru habi ya kene por bamata te hangi nidan ru kibreu na po jong ka atomic mineral division na po shilong te la so thu shahi ba sibet kumi pa ba ngi so thu ba na kapor kini kibreu ki persang ngi banelam baka ki persang ngi ban buru ki jisha ngan shi thu ep kai ka daw ba na kalem jing kaseng ngim sha university sarkar ngin sa kani hu ko ba ni kalom ba nar ba kani hu house name naru arsnam arjar kale ka survey ka baseline environmental survey ya ka sponsor ka MD ka Department of Atomic Energy bar kunjuru bala sponsor da kani ka BRNS lani ka Board of Research in Nuclear Sciences kata kani ka wai panghapan parsha ti haban ya kan habini bukan having a crime accreditation ni so mene bawang ba kamdan jingta ni so bat kuai ki bali ki ba parsang ban kran ki jisha ya ka ki ba ki la pa po ka snong ka ki nga chon nga bi hoit ni mrek scientist harang itip ki jisha ya ka basic juga science ka basic jong ka jisha ta jingta uranium ni tip nama accreditation ni kamrong kumba pamba ka menyet hinya tha pan sa penyak po menstat harang ka ta ski Teman kata kumpai ba hoi kidang kibreu MD na pa hari kin sa persang berpersang kuni untai ni ambaka hari dem sotu ya kata ni de ban pat ya kabarin kai baja badio makar kajiabian
Tiap ni berkajing pat, kajing kerak, jong kini ki kajing kerak jong kini ki tangs. Ya kablabu iki ceklah uranium. Ni asal muni kidan kiwani sembalang kibalalai. Niru nakalang kasang nadu ka arfa artrik sat nabo milalai. Barang lain ngilap kidan kiding kerak kiding pat. Tinggal suang ba bansuan skap lese ngapwa mengkatok. Harai kumiti kinong nikmat ki dikot jong ka komiti environment. Habang iwan hami bercusap kasur lese king bayong ngim su tu syu kadai ne kalai. Harai toilet lada pilek sadong siap. Oh pilek sanu pak jaren ta hoi kidak kim don syu harai itu ki dinta simen ti kidan don. Kata kadai ki sisa. Ti habi ni berkani lebanta. Na kadang jungi kumbangion mene. Ngidon kam ya kata ni penden agensi. Ni sotanat pa piora harai ki expert ki bawang ta kum ka MD kadai ka badon yang lupa ka MD kadai bayar terkar kap ki UCIM na kum ta kum no banti uranium kum no banyalan bakla banyalan ngadon ki kod ngidon ki saki ha ka bai ka baseline environmental survey habis ka health status and demographic pattern of population around domicile area habis ka ale kita ni ba hoi kadon ka kita arola manipulat ban penjak kendak kita kita kenang bakat kam februar ki banti uranium Pak kita ki balong laju. Harai lana pipa ya ki badam sing adai. Bat ka MD lana kale ka MD ni ki dan sing adai bat MD. Lana ki dan ki vaksin contracting na ka MD. Lana ki dan ki bala sponsor dan ka state na central government. Na kala jungi namla bat prem kata ka dei ka kubor ka basai. Nama ka sokar ka kedan kerana bre ka jito kit ka balaju. Tingi dia bersosu ka sokar ka dei ban state ka kata ni ki tu ki members jaga environment committee. Ba pinra ya kata ka benta ba berkhliap no aru ya ka isu uranium hapo ka jat bero kutungi tang kiti ta kitin ki ba kandia ba tang koi kwa bikran sai ni kalong ba daleng ina maila ba ki pa ba ka than wa ka ji ki pa ba ka tan prandion ki pa ba service sek ki dang sa khen ka dor ban ya ka dor ji kimra kata ka dei ka ba ka kesu ka yang ba daleng ni pasha nam ta ka jingtibu joka sokar banti uranium arjanyo ba ka dan ka public hearing ngathai baro ke kanau how bright how kabnai nur jusa majarbiyo ka dan ka public hearing ba la bisa ni pasha anti uranium ka jingni anta kalong ba ki babun ki pasha hari ngani tu ye bi habin kata ka ai ka baja ka sarkar o ka standing committee jong kani ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Kata ka Ministry Sekarang India wat apa yang kaji persya kala ai kata ka environmental clearance. Kai kata environmental clearance. Ka environmental clearance kolom ba bansya na kanta banti uranium. Kata ka dei kajinja ka bani hadin ka public hearing jusnam arjanyo. To chiu thu khanja hasam arjan spol ba. Hasam arjan spol wat ni sultanat ya kajingle jog sarkar. Hasam arjan spol kadang kajing persang jog MD banyo ya ka environmental clearance ne kajing bet nanta bandring uranium habang pakram national park harai la kantat nyamar baki MLA kinong ikmat kinong sya kinong sakmat on kinong sya alam sakmat hagi pai ba tekia aba kadang kajing persa habrani jungsa marja spol na kalian jog Ministry of Environment, Forest and Climate Change ka weng no lani kambla reject no ya kata environmental clearance nam ta bandril bansam uranium habal pakram national park bat kadau golong bagi ong bagi habeda ki marakhau ki badan pakram national park ni kersan ne kata kum kasan harai kajing kelin ta golong ya pin ki pa ba nu wa kaji hatu kamkor marakhau ne kamkor kor ki pa ba jong ka thang ka sagwa sel Nomor balai habal kan ka sarkar nam ta ban apa reject nane apa kantan panai ka jimbet nanta bandril uranium yang beredar di Merakhlau harai hangi bagudang pabak jungi pat imat bangi kantador di Merakhlau kani kawai kepada kwa benetu bagi ni ki nomi kmat ki jungi bagi sabha banle ya kepada kam bat ngasobanan namar kata ba jad bakadan ka komiti yang environment ba sebasyam kena kubur mengimpak nakasan kumbalang mening li aslo barok yang ai ki uranium barok ni ating Hal lagi babun kita sedang kita ke expert apa kita ki kijingja hal por muswa te kajing ketu kujumi nata joka komiti kalong ba sobha banra ka sarkar ban ong ba khliap no ya ka isu uranium
hapo kajai baru berjongi. Keliap no ya kena ke isu uranium lani pengkut no sendan ya kena ke isu uranium hapo kajai baru berjongi. Kenang ba kum kajai baru. Nginyo ya kajing kerman nginyo kenang macam beba jo kadang katan. Nginyo ya kajing sungsuk kajing songsengan. Dia berkawan dengan kamu kita pernah agensi ya. Bila kita tunggu dari balik terrorism. Udan Dr. Bramley pada menilai dakti sudah. Lani ngumai taka basulai taka mat sudah basulai bakai staf bakakta nakapta are bangilai kang tu Dr. Bramley ira ro ding tau bakajing tau i ngadon kam batai are ngila saki lomba kitau kubor tengah so bakam dei su kapor bangin banya buntin are ka dei ka kamram ju sarkar bakan le ka jong benta na kamta ban pentikna ba kanondon kajing ta na kajing krak jong ketu ka thanks ba buri ya babu yu marpo khando uranium tejat ba kidon na ka committee on environment hakane ka por menta ngashwa ruban ken pensol ba ken tunu ta jang phi na chutu khandiat sabang ka sori bre uranium trai ngina pensyai untuk besdam kajing wan jung yang ni kalong hadin bingino yo I kot bor bokia ke balami ba kaladon kata kajing thei na kata-katain kabala kontin ini labu ya kini ki jabo kabala mi na kajinti ya ni uranium oxide tadi yellow ki bala kot taki lupai ba te kani kajing orpai kabala peni pokok khbor kalap kini ru ya ka khbor ba lembah kini kejing orpai jong kini ketain ke radiation contamination kala hair keleng kini keceka ti kejuman dungi yang ni kadang halor kata benta namar kini ke komiti kadai ya kami mariam lani environment pembala krending MLE jongki ini nikmat jong kini ketain tangirung isokia ya kata dan kadon sisa kata uranium contamination Hakini kijaka dari kamnam jungi menyok semua nak ki patba menyok semua nak ki trashnam menyok semua nak ki seng balang kopiar lah kading ne em la shisha te kumbala kren mene bro ni kwa menyok semua nak ki bat hakju kopor kastur jong babun balang ni kade bat ni kwa menyok semua kastur jong babun balang bat bangi nim de ki but habang gina yo sowi kijing kwa so babun balang jung phi ya ke ei ba ki phi kwa hang tingi kum committee na le ai ngin saya shong perkat paramani bat bangin salia ya ke ei ba ke committee ke sodan kam man ai chak surka ya ke ei ba la kren mane dari president jong TSU bat ki wi pat maka dia kamram jungi bandi pe la kata ke orpai ke din em basisha ha inatip ke la jom kamram ya ke ei bangi ni de ban le te wat num smok lai kata ni in sale ya ke ei ke ba kamram jungi ni de ban le